uMalende Aphiwe usaveza ukuthi ngeke aphinde alibhade emhlangeni, waphinde wacacisa nendaba yokuhamba ngama-V-Class, waphinde wachaza ubudlelwane bakhe neSilo. Nansi le video esematheni ey'nkundleni zokuxhumana zizwele. Ngihambe emhlangeni-ke mangahamba ngifike nge-V-Class. I-V-Class engijwayele ukuhamba ngayo kwigigi okay, nakhona alingishiya ngesangweni, lingishiye ngasesitolo. Hayi mangifika-ke ulayini ube mude, ngithi ngiyafika phambili, hawu kuthiwa umhlanga usuphelile. Kanjani manje mina ngingakawucoshi? Hayi okay, ngithule nje, ngivele ngibhoreke nje, yazi ngivele ngibhoreke. Isilo sengibiza emva kwetende. Mase ngibiza emva kwetende sivele singichazele nje, angibhori nje naye because phela ngi-WhatsApp naye, yabo. Sijwayele nje ukukhuluma, siyazana. Vele angibhori nje, ngimbuza ukuthi umhlanga wami indaba ongakubeki like separately, yabo. Sixabane nje, sibe nenkulumo nje, yabo. Hayi-ke ngivele ngibhoreke nje, hawe mama mina nje sengi-right ngokuya emhlangeni bafethu because manje it's been like 3 years ngiya laphayana emhlangeni. Manje nje bethu into eyenzeke this year nje shame, hayibo, siyacomplainelwa manje ama-V-Class. Mina i-V-Class vele ngihamba ngayo vele, ngeke ngingahambi nge-V-Class. Ngivele ngabhoreka nje, ngivele ngabhoreka because phela ngihamba nayo kuma-gigs. Ngivele nje ngabhoreka nje, ngivele ngabhoreka nje guys. Ngiphinde ningibone emhlangeni ngiyaxolisa kumatshitshi ukuthi ngimphatha kabi. Nithule-ke namatshitshi-ke, nithule-ke